Shalom, menjuah-juah man banta kerina seitun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Jumpakah kita ibas jambur seitun ta sekali endah. Tetap semangat seitun, ibas makaikan ras ndalani kesempatan sini berikan di bata man banta. Kata di bata si jadi persingat man banta ibas perjumpaan tas kelenda. Ibuat ibas Roma 10:2 ayat 10. Kubacakan man banta bagenda nina. Si keleng-kelenganlah kam bagi si ersenina. Si lebe-lebenlah kam ibas pehaga teman. Sehijenda penggenta mariras sekitar toto. Bujur o Tuhan di bata, malam dingin meriah ukur kami, igejapkan kami pengarak-ngarak raslia satendo, tetap nemani kami. Sepeibas pak senda Tuhan, banci kami ras-ras, kerina setun, guna megikan katando, si jadi pergegeh man kami ibas wari si sendah. Gelah katandwe banci jadi ampang-ampang kami, jadi benteng kami, jadi tendang kami, ibas kami dalani wari-wari kegulung kami. Ngerana dagi kamu Tuhan, petangkas katandwe daman kami, gelah ngasup kami yang kesa, terlepe ngasup kami make kenca di tengah-tengah kegulung kami waru paswari. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Lit sada ilustrasi si jadi pergegeh man banta kerina setun. Mekap ikatakan ibas sada kuta li je sir senina abangna ras agina. Ya tading bas kutandai ras rumah nape neherkang sada aginandai ras abang nandade bagai jumana labokan dosa ibas perdalan kegluhan si sampat-sampatan kala endah lalit artina saling egois lalit pandangan jelma sinterem karena perdalang geruh keluarga si ersenina endandade. Tapi ibas sadawari lit kala enda la siangkan persoalan sikiti dung nambelin piah darat cakap sila harusna iblasken nggo tempa kalenadai bagila ersenina. Maka lanai kala endandai si perkuanan. Si abang nandai pe sini, agi nandai kape sini. Bagi lanai ya si tandaan. Iba sadawari, lit skala tukang kayu, reh kurumah abang nendandai. Entah maun lit pendahindu tak kai si banci kudahikan ibas rumahdu sebab endarami dahin aku paksa nganggur aku gundari nina makaruh nina siabang nandai lit pendahin jenda nina maka mari kubaskan nina reh nina tatap ndu kulai parlawah nina jumasyah nina deher jumasyah pagi silik rumah nah pajak kendu pagi tiang si meganjang na 10 meter nina. Memang labo kalak si deba nah agi kungah tapi lek persoalan kami nina. Ai banci pa
nina tukang dai adekin sura-surando mejile pagi kuban nina. Maka pepagina belanja si tuan rumah nandai, belanja artina bahan-bahan si perlukan. Maka bereken na man tukang dadai. Ibas ada wari sindai rajin kal tukang dai dahi kenca. Ras si tuan rumah dai pas kaya darat. Tapi si dahiken tukang dai labo ia rebahan tiang dai entah pagar dai, tapi banna jembatan, banna titi antara juma abang nendai ku juma aginah dai. Sebab antara juma abang nendar seginandai nggo ngalir jelau, maler jelau sigalang arkitek-kiteken bendungan sindeher ibas cuma kala nandai nggo bulldozer entah penggo ikura aginandade. Maka ngolik keserangan man kala enda. Karaben godung ban tukang endai titindai mejile banna sih kujuma aginandade. Maka mulih siabang nedandai ras keluargana inenna lalit idahna tiang dadai, lalit idahna bidai si meganjang si pindondai 10 meter. Tapi idahna sada je jembatan entah petiti. Maka iperdatekan hati tindai ardalania bagai kape ibas ujung sisa dan nari aginandai meriah kalau kurna. Sebab bagai kope kena bang kuenda tena labo ia kiti ukurna bangun naka artina titi maka banci kamir sada atena maka dalan ia abang nandai dalan ibas rumah nari lewatina titindai aginandai kar dalam kaya bas rumah nari i kurumah abang nandai kaya maka meriah kalau kurna jumpa tengah kala endan dade. Maka nina ginandai. Maaf kalbang nina. Amina salah giaku nina. Tapi lapekan bertak-tak karena syai nina. Maka alamin dua aku nina. Maka si salaman kala kenda ndekah kala enda artina sidakepen arkitek-kiteken ibas selamenda lanai ia lit hubungna lanai ia mempreteken sara sideban endang gorsada kaya mulihi bagi si gel-gel. Maka dekat siti kalendai si salamendai tukang dai nggo sikap na barang na muli hatena. Reh nina sir sini nandai ola kan mulih melala jenda dahin si banci dahi kendu nina. Tapi reh nina tukang dai surah-surah aku pe bagenya. Tapi arkiteken melala denga artina jembatan entah petiti si harus kubangun si kuban maka mulih aku nina. Senina rasturang setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Kita pe maun entah pernah nge artina kita raseninata, rasana jagunta, entah peras teman-teman ta sada kantor, ras teman-teman ta si sada dahin kita, ras teman-teman ta si sada permainan, solmet ta ras kai si debanna, pernah kang kuakap kita indah mengalami sikitikan ukur, lasiangkan, arbahanca nggondau artina perkade-kaden. Tapi ninandai kata di bata arah Roma 10:2 ayat 10 ndai si keleng-kelengan lah kam bagi si ersenina si leben-leben lah kam ibas pehaga teman kopeken si keleng-kelengan bagai pe erlumba ibas pehaga teman enda sada si banci si bahan kita guna
ngangkatkan entah pe pedah kerina akar-akar kepahitan, entah pe gelah ulanai kerina purkurunta si selamenda silane pas tetap si pejangjang di tengah-tengah keguluhenta. Lid kesempatan si breken di bata. Mungkin ibas perben si alami kita la siaka pas ban seninanta kiti ukur taiban seninanta taiban temanta si percaya kita, tapi arah ogena dandai jelas ikatakan ipersingeti, maka kita harus erbahan si muhuli erlumba-lumba kita pehaga temanta artinya ijenda, maka lid pe kekurangan lid silapas iman temanta entah iban anak jabunta, tapi ulah si pejangjang. Ulah artina erbahanca kita lanai si tandan lah ningku entah pelanai kita si keleng-kelengen lanai artina mediate kita nandangi nak jabuta teman-teman taras kai si debanna. Balilah kita ras tukangi nandai. Kita jadi pelaku guna menjembatani adilit ras temanta entah sapi-sapi kita lid lasiangkan kita harus tampil uga maka banci hubungenta si selamendang gorta uga adi hubungenta selamenda lane pas banci mulihi bagi semula. Haruslah kita bagi benang penjarumi di tengah-tengah kegulunenda. Harus kita banci ngalaukan temanta uga yalitna. Senina rasturang setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Adili denga ibas kita krena. Senina rasturang orang tua kami setun sini kelengi Tuhan Yesus Kristus. Entah sih pak sana gundari pe. Li denga artina lane siangkan kita. Lane meriah siaka berasana jabunta. Lane atas ada matawari peres teman-teman ta. Maka erlajarlah kita mantukang edandai. Nina tukang dai melala denga titi entah jembatan si harus kubangun nina. Si harus kubangun. Gelam persada prokuren silane pas silane siangkan gelah terjadi je kuasa di bata termulia gelah di bata adi bagai melalakal tugas ta sinaras turang setun sini kelengi Tuhan Yesus Kristus coba si perdetekan si gargari di tengah-tengah jabunta di tengah-tengah keluarga di tengah-tengah lingkungan kita tading entah li dengan kita lanai siangkan entah mesikel kita jumpa ngerana ras teman tandai tapi lanai kita pang perkuan kenca lanai kita ngin perkuan kenca kita ken sifat na silapas entah sifat taka silapas maka ning kami tetaplah kita mindo pergegah mandi bata gelah ia si ngajari kita ia si negu-negu kita ia si memberikan kepentaran ras kebeluhan man banta maka kita indah kerinana jadi tukang-tukang si erbahan jembatan menghubungkan entah pe mencairkan kerina situasi entah pe perasaan-perasaan silane pas selamenda maka malam ate tangguhkan kegulunta di tengah-tengah doni enda. Haleluya, mari kita tutup. Bujur o Tuhan di bata katandu singgo bagikan kami enda jadi pergegeh man kami ngaku kami ya Tuhan maka ibas gedang-gedang kegulung kami rasa ibas pak senda pe melala dengan kami lanai siangkan langa siangkan entah kami sikitikan ukur ras teman-teman kami ras anak jabu kami ras nina kami mungkin kape ras orang tua kami alami kami ya Tuhan di bata pengasuh kami maka kami pe banci jadi tukang-tukang sikitik si bermanfaat guna persada perukuran-perukuran silapas guna menyelamatkan turang sina kami si tetap ia pejangjangna gegeh kuasa-kuasa kegelapan guna kuasai pusuh pratenna gelah arah gegesi berekenduman kami
Kepentaras kebelun si bere kenduman kami pe banci jadi berkat mantura sena kami sideban. Ibas kelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin.